Ada cicen camanyan Ode pengan soalan Ode semano pasti. Pemerintah harus menjamin komoditi rakyat. Nyekong komoditi rakyat, belang, padi, menancit, boh pining, bedan, boh pala, boh gemiri. Nyekong komoditi rakyat, hasil daripada rakyat. Tapi sayang, rakyat ronyo main gedro-gedro, publo gedro, pegor gedro, pula gedro tanpa ada keterlibatan pemerintah. Angin dipot sajan hati suka gepegah calita lam negro rumah muka dum syada